Khensa ku va mpfulele channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ku na xivutiso xi nga ta munhu un'wana a fika a ni vutisa. Loko mi vutisa swivutiso le ka inbox or ka comment ni nge vuli mavito ya vanhu. Hikuva yini? It's a secret, i swihundla. I fika a ni vutisa xivutiso a ku xana vakreste or vapfumeri or ti-bishop or vafundhisi or varhangeri va tikereke to karhi, loko munhu a lovile hi rifu ra xitshuketani emitini ya vona, va tirhelela mufi na? Loko ni ku va tirhelela mufi ni vula hi ndlela leyi, va famba swinghomatanda va lava xinghomatanda na, kumbe va lava n'anga yo karhi or va lava munhu wo karhi a vuya a ta tirhelela mufi na? Ku va a tirhelela mufi hi ndlela leyi, hi ku mufi i lo pfuka nampundzu a ti loverini i rifu ra xitshuketani. Leswiya vanhu va ka hina van'wani va swi endla i swiphiri swa muti, i swihundla swa miti. Swo fana na mina mi kuma ku xikombiso ni bishop, ni khome 30 or 50 wa ti-branch la South Africa, ivi ni pfuka ni lovile. Nsati wa mina i ta vikela va ka hina a ku n'wana wa n'wina i lovile le ndlwini. Va ka hina va ta teka xiboho va ku loyi a nge fambisi swona leswi. Ivi va huma va ya kwalomu va yaka kona, ivi va kuma munhu a ta ni tirhelela. Loko a ni tirhelela i endla swilo leswi yena a swi tiva ku swi endlisa ku yini. A nga ta kwala ndlwini wa vutlhanu, kumbe va ya le ka undertaker va ni endla swilo leswi va ni endlaka swona, na munhu yaloye va nga ta va n'wi kumile. Ku yini? Ku leswi loyi a nga fambisa swona hi lava ku tiva ku i fambise hi yini. Kumbe le ntirhweni va n'wi jelezela, kumbe i na business va n'wi jelezela, kumbe le kerekeni xitulu lexi a nga na xona xa bishop va n'wi jelezela. Un'wana i lava ku nghena ka xitulu lexi xa bishop, or i lava ku nghena ka position ya yena ya le ntirhweni, or va lava ku ta n'wi susa business ra yena rifu. Leswiya va nge vikeli va kereke, va ta pfala nomo va ku hwi va swi endla va lovile. Na vona ti-bishop teti mi va vonaka, hayi ku ni poyila vafundhisi or ni poyila ti-bishop. Loko ku ve ku love n'wana wa yena i love hi xitshuketani laya, vatswari va bishop or vokokwani wa bishop va ta n'wi byela ku heyi swa bibele a swi yiminyana, veka bibele le sayitini, swa vukhongeri a swi yiminyana, hi lava ku tiva ku n'wana loyi i dlaye hi yini. Phela na vona vanhu lava ya ti-bishop ku na vanhu lava va rhangelaka loko va fika emakaya emitini ya vona. I bishop, i pastor loko a nghena hi gede ya kereke or nyango ya kereke, mara loko a nghena hi nyangwa wa muti wa yena or anyangweni wa muti wa yena or agedeni ya muti wa yena or aka vatswari va yena, hi vona va n'wi lawulaka, hi vona va n'wi controlaka. Se va ta n'wi byela sweswo ku loyi hi fanele hi tirhelela. Va huma va ya lava mungoma mufi a tirheleriwa. Mi to vona hi loko mi kuma ku loko ri le kerekeni a ku lweriwa xitulu, mi to vona ku mbumburekiwa kerekeni. Loko ri ke ni le ntirhweni munhu la nga n'wi endle sweswo na yena swi va tano. Loko ri lava business va n'wi pfalela ma-business ya vona yo toho. Va vheta va swi vona ku hayi va dlaye n'wana wa hina or va dlaye xitukulwana, a va n'wi dlayela swilo swa vona ku va ta kota ku endla ku vona va ta sala va fuma, vona va ta sala va rhangela ma-business ya vona ma kota ku kula. Se leswiya n'wana mhani n'wina mi nga ni vutisa xivutiso sweswo va swi endla vo to ka mi nga mi byeli. Na swi ta un'wana ta nghena a kaneta la, munhu a nge fika mi byela ku ha phela le ka hina munhu loyi a nga lova hi ya tirhelela. I swihundla swa miti. Va ya va ya tirhelela na masirha, va ya va ya tirhelela na ku leti va ya na hinkwako lava fanele va ya tirhelela kona, va lava munhu or vanhu va ta tirhelela mufi. Xivangelonkulu yini? Mufi i love hi nga swi hleketa, i lo pfuka nampundzu a ti loverile. Na khensa, thank you.